te lijepo zagrliti. Grli ga i ne pušta iz ruku punih 60 godina. Za Anu brak je i u dobru i u zlu. Kada se Zvonimir razbolio, Ana ga je slijedila i u dom za umirovljenike. Ja velim, ali ima još mjesta za jedan krevet. Veli ima. I metnu mi još jedan krevet da mu pomognem. Neću ga napustiti za ništa na svijetu. Sve ove godine, kaže, zajedno ih je držala ljubav i međusobno poštivanje. Jer ako vam je neko dobar, ako vas voli, osjeća se to, ako vam pomaže, onda ako ste i ole dobra osoba, morate to uzvratiti. No za čak 6570 parova brak je 2014. završio razvodom. Prosječno trajanje hrvatskog braka je 14,5 godina. Stručnjaci otkrivaju razloge. Jednostavno nisu se skloni prilagoditi onome drugome, nego očekuju da će sa ljubavi dobiti i sve ostalo. Tu mora čovjek samo biti fleksibilan. Što vi kažete? Ja ne kažem ništa. Ja nima šta kažem, ona je gazdarica. Je li to zapravo tajna? To je tajna moja, ja. U 2014. sklopljen je 19.501 brak. Mladi parovi susreću se s brojnim izazovima. Kad ona spava, onda mi spavamo. Da, to je najbitnije, da. Ali imate vremena jedno za drugo? Pa nađe se. Mora se naći. Dijete te još poveže još više. Znači kad si toliko jadan, kad te dijete toliko izludi, onda dođeš i onda kukaš drugom. Da na braku treba raditi, slažu se parovi koji pohađaju seminar u sklopu tjedna braka. Imali smo grozne krize, imali smo situacije gdje smo mi htjeli odustati od tog zavjeta, ali smo odlučili se boriti. Pogledajte tko je ta osoba, pogledajte li ona ima neke bitne stvari koje se vama sviđaju, a preko sitnica pređite. I nemojte zaspati, ljutiti.